što bih htio naglasiti ovom prilikom, jeste da sve ove godine, koliko radim s pacijentima i udruženjima pacijenata, izvinjavam se, malo sam promukao, slušam samo jednu riječ i jednu želju. Da zdravstvo konačno prestane biti talac dnevne politike. Da postane ono što bi trebalo biti, stup zaštite svakog čovjeka. Ranije ove godine ti vapaji su postali glasniji nego ikad. Pretvorili su se u očajničke krikove pacijenata, bukvalno. Ljudi koji se osjećaju iznevjereno i ostavljeno. Ljudi koji se guše pod teretom čekanja, neizvjesnosti, nehumanosti, a samo žele život dostojan čovjeka. Pravo na život i pravo na zdravlje i pravo na liječenje su osnovna ljudska prava zagarantovana Ustavom Bosne i Hercegovine, a ona su nam ovdje ugrožena. To je nedopustivo i to nećemo dozvoliti da se nastavi sa ovakvom stanjem od strane odgovornih institucija sistema. Iz te želje rodila se ideja projekta Glasaj za život. Pokrećemo ga za početak u ime 5 udruženja pacijenata koji predstavljaju na hiljade pacijenata širom Bosne i Hercegovine i ne samo Bosne i Hercegovine, nego i stanovnika Federacije Bosne i Hercegovine i uvjereni smo da će nam se pridružiti ostala udruženja pacijenata kao i nevladne organizacije iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Ima li iko pozvaniji od pacijenata da govori o problematici zdravlja i odnosa prema pacijentu? Pacijenti najbolje znaju kako izgleda borba za život u sistemu u kojem se često osjećamo kao brojevi i liste i na listama umjesto da se tretiramo kao ljudi. Godinama sam sarađivao sa ovim sjajnim ljudima oko mene. Borili smo se na različitim frontovima, išli na sastanke, slušali obećanja koja nikad nisu ispunjena ili minimalno ispunjena. Posebno nas iritira taj odnos ravnodušnosti, bez želje kod donosioca odluke za aktivizam u cilju pronalaženja rješenja problema u zdravstvu. Nadali smo se promjenama, ali se one nisu desile. Ništa neobično za naše društveno-političke prilike. I onda smo shvatili da zajedno jedino možemo pokrenuti pitanje zdravlja sa mrtve tačke. Udružili smo se i prvi put sa potpisivanjem memoranduma zvanično postali interesna grupacija koja ima samo jedan cilj, a to je da reformu zdravstva dovedemo do kraja. U tome želimo biti aktivni sudionici, a ne oni koji se preskaču ili ne pitaju. Glasaj za život je naš način da kažemo dosta je. To je naš način da kažemo da je stanje postalo neizdrživo i opasno po život. Istovremeno to je naš način da damo svoj doprinos pronalasku rješenja svojim aktivnim stavom. Želimo da okupimo najpozvanije ekspertize s raznih oblasti, da pomognu donosiocima odluka da kod odlučivanja imaju najoptimalnije rješenje zdravstvenog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ubuduće pacijenti će imati aktivan odnos, neće biti pasivni posmatrač kao do sada u osmišljavanju i oblikovanju najboljih rješenja zdravstvenog sistema, koje će između ostalog odlikovati transparentnost i vjerodostojnost koje sada nema. Prije nego nastavim dalje, koristim priliku da upoznam javnost o sljedećim činjenicama. Bosna i Hercegovina se 2015. godine zajedno sa još 192 članice Ujedinjenih nacija obavezala provesti agendu 2030 za održivi razvoj
koja se sastoji od 7 ciljeva i 169 podciljeva. A među prioritetima održivog razvoja je zdravstvo. Mi smo na kraju 2024. godine, kao što znate. I vidimo kakvo je stanje u zdravstvu. Činjenice govore gdje smo. 2030. godine bi trebali da ispunimo zacrtane cilje. Dosadašnji dan odabrali smo za početak projekta. Pred nama je puno posla, jer su problemi daleko ukorijenjeni, duboko ukorijenjeni i treba će nam svi vrijedni ljudi koji žele raditi u ovoj zemlji na iznalaženju rješenja, kako u institucijama, tako i van njih. Problemi u zdravstvenom sistemu federacije su brojni. Mi ćemo se u ovoj prvoj fazi našeg djelovanja i baviti onim temama koji su za širu javnost najpogubniji, a odnose se kobne liste čekanja. To svi znamo. Nepregledne i nehumane su, posebno za teške bolesnike. Odgovor na pitanje koje smo uputili Fondu solidarnosti o broju pacijenata na listi čekanja i procjeni koliko novca treba za njihovo zatvaranje u 2024. godini do danas nismo dobili. Nije čudno. Insistirat ćemo na odgovoru, da znate. Ove liste smrti, kako ih mnogi nazivaju, moraju postepeno biti smanjeni i konačno ukinuti. Mi smo jedina zemlja u Europi ili teritorija u Europi gdje postoji institut Fonda solidarnosti, odnosno lista čekanja. To nigdje ne postoji više. Povod za osnivanje Fonda solidarnosti davne 2002. godine je bio od strane vlade pokojnog Ili Rahmetli Alije Behmena, bilo da se najteži bolesnici liječe najsavremenijim lijekovima, odnosno da im se omogući da imaju isti tretman. Dakle, na bazi solidarnosti je osnovano određeni broj kantona, da ih sad ne imenujem koje su, nisu imali mogućnost da liječe svoje pacijente. Iz tog humanog gesta došli smo u suprotnost. Dakle, došli smo da ljudi koji iz Sarajevskog kantona, kojih je najviše na čekanju, su na čekanju. Dakle, oni nemaju mogućnost da se promptno odmah liječe, kako struka i kaže. Dakle, šta smo uradili? Uradili smo da broj pacijenata koji čeka terapiju ili je ne dočeka ili je neće dočekati je sve veći i veći. Bez obzira što nam Fond solidarnosti nije javio koliki je broj, mi imamo pretpostavku da se radi o 2000 pacijenata koji čekaju terapiju ili medicinske procedure koje se ne mogu raditi u našoj zemlji, da se moraju u ministarstvu raditi. To je ogroman broj. Najveći broj pacijenata koji su na čekanju, ponavljam još jednom i to treba da se zapamti, je iz Sarajevskog kantona. Sarajevski kanton je najveći financijer Fonda solidarnosti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja. Prema tome, jer to sam odgovor i sama činjenica govori za sebe da li je to u redu i ne možemo se složiti s tim. Bez obzira što imamo ovdje udruženja iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine i ravnopravni smo i solidarni smo, mi želimo da tako bude i za pacijente iz Sarajevskog kantona. Dakle, naš drugi fokus koji želimo da
u ovoj prvoj fazi rješavamo. Moraju se tražiti održivi modeli financiranja zdravstva. Ovo, kako je do sada riješeno, govori da se radi o nefunkcionalnom i nedovoljnom financiranju Fonda solidarnosti. Fond solidarnosti ima dva izvora, zakon je propisao dva izvora, izvor iz doprinosa zdravstvenog osiguranja i iz budžeta federacije. Procenat izdvajanja za financiranje Fonda solidarnosti je zakonom propisan. On je u početku bio 8%, a danas je, dakle, od prošle godine 11%. 11% prikupljenih sredstava iz fonda, iz zavoda, prikupljenih iz doprinosa u Zavodu zdravstvenog osiguranja, to su velika sredstva, radi se o 120 do 150 hiljada maraka. Isti nivo sredstava bi po zakonu bila dužna vlada iz budžeta federacije da uplati u Fond solidarnosti. Ona to ne radi godinama. Samo 2002. godine je uradila. Do danas to ne radi. Zadnje punjenje iz budžeta Fonda solidarnosti je otprilike 20%. I nije ni čudo što je toliki broj pacijenata na čekanju. Terapije koje one čekaju su skupe terapije, to nam je jasno. Međutim, država se nije pobrinula da i mi imamo drugačiji pristup kao u zemljama razvijenog svijeta. Da je prevencija pomoć budžetu, da je prevencija pomoć zdravlju pacijenta, da prevenciju i screening programe radimo ne na bazi dobrovoljnosti, nego obaveze, kako i u cijelom svijetu radi. Prema tome, pošto sam iz udruženja oboljelih od raka prostate, mi smo sa dva projekta koje smo realizirali, Movember je mjesec podizanja svijesti o raku prostate, prošle godine utvrdili besplatnim testiranjem, organizirali smo i osmislili smo besplatno testiranje pacijenata. Tada smo našli 18 pacijenata koji imaju povišene vrijednosti i moguće oboljevanje od raka prostate. Ove godine to smo radili sa kompanijom Morrison Coors i Ožujskim pivom, vidjeli ste vjerovatno na televiziji reklame. Mi smo testirali u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine 560 muškaraca. Naše statistike koje smo neki dan izveli govori da 80 muškaraca imaju povišene vrijednosti i to čak i veće od referentne vrijednosti, što znači da se već o bolesti radi. Dakle, preventivnim programima štedimo budžet, štedimo financiranje liječenja, ali što kažu onkolozi, uvođenjem preventivnih programa rezultati slijede tek nakon 5 godina. Dakle, upornim radom. Koliki je to veliki zalogaj? Govori podatak da u Sarajevu u 6 opština, 4 gradske i 2 Rogošća i Hadžići, treba testirati 54.000 muškaraca koji su starosti iznad 50 godina. Dakle, to bi bila mjera da se testira. Možete misliti koliko ćemo naći ili koliko možemo naći ljudi sa povišenim vrijednostima PSA i kojima ćemo predložiti da se uključe i konsultiraju sa urolozima u sprječavanju oboljenja od ovog bolesti. Isto to kao što govorim za prostatu, tiče se i ostalih organa. Dojka, debelo crijevo, kolon,
rak pluća koji je poguban i velika je smrtnost. Mi nedostatkom tih preventivnih programa imamo povećanu smrtnost, a u suprotnom bi imali kontra, dakle smanjila bi se smrtnost pacijenata, a izlječenje bi bilo vidljivo. Ja sam očit primjer čovjeka koji je imao rak prostate. Na vrijeme je sumnja otkrivena kao istinita. Napravio sam sve medicinske procedure, da sad ne detaljišem. Spasio sam se, utvrđen je karcinom prostate, ali ja sam sad zdrav čovjek. Dakle, u funkciji sam. Ovakvih primjera kao ja bi bilo puno više i bit će ih, ako budemo svjesni i uvrstimo i osmislimo i realiziramo preventivne programe. Drugi problem koji moramo riješiti jeste redovna revizija liste lijekova, kako bolničke liste, tako i esencijalne liste. Mi to ne radimo. Zakon je rekao da jednom godišnje bolničke liste lijekova se mora se raditi revizija, a esencijalne liste dva puta godišnje bolničke, a jedno esencijalna lista. To se ne radi i godinama. Vidimo da pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine nemaju prilike da se liječe inovativnim, novim lijekovima, nego su to već prevaziđene molekule i mogućnosti kako da dođu u poziciju liječenja. Prema statistikama Ujedinjenih nacija, od 168 novih inovativnih lijekova u periodu od 2018. do 2021. godine, samo za taj period, u Bosni i Hercegovini bilo dostupno samo 12. Možete misliti. Za razliku od Bosne i Hercegovine, u Sloveniji je dostupnost inovativnih lijekovima za 70 lijekova, u Hrvatskoj za 40 lijekova, u Srbiji 14, a u Europskoj uniji u prosjeku dostupno je oko 72 lijeka. Dakle, samim time možete zaključiti gdje se mi nalazimo i gdje su naše mogućnosti. Naši ljekari su vrsni stručnjaci i mi smo kao pacijenti zadovoljni tretmanom i znanjem naših ljekara. Međutim, iz prazne ne puca. Nemogućnost liječenja inovativnim terapijama, inovativnim lijekovima je onemogućeno ljekaru da svoje znanje primjeni na konkretnom slučaju. Sramotno je između ostalog da je zdravstvo u budžetu Federacije na 8. mjestu finansiranja kod izvršenja budžeta. A što se tiče rezultata čekanja na inovativne lijekove, poražavajući podatak jeste da u Bosni i Hercegovini čekamo više od 900 dana. Ko doživi i ko preživi, dobro jest. Četvrti cilj jeste ustroj registra oboljelih u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sramotno je, mene je stid da ja kad posežem za statističkim podacima na Globokanu i na drugim statističkim sajtovima, mogu samo da vidim podatke Republike Srpske. Mi ne znamo koliko imamo pacijenata oboljelih u Federaciji, bilo po kojoj indikaciji. To je nemoguće
ili smo glupi, ili ne znamo, ili jednostavno nismo u situaciji da taj softver napravimo za ustroj registra. Ja sam ubijeđen da nismo takvi. Ali činjenice govore da je to, i to se non stop, mi najmanje jedno 3-4 godine insistiramo na ustroju registra, da znamo koliko ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine ima bolesnih od bilo koje indikacije. Svjetske farmaceutske kuće dolaze kad imaju statistički podatak. Oni dolaze kad znaju koliko pacijenata treba liječiti, koliko ima mogućnosti da se primjeni terapija. I ono što je još tragičnije, i kad nam nude milosrdne programe, mi ne možemo prihvatiti iz prostog razloga što te programe ne možemo prihvatiti, jer farmaceutska kuća koja donosi studiju, donosi novi lijek koji se treba primijeniti, mora da plati PDV. Normalno da odustaju i ne žele da primjenjuju nove formule, nove molekule u Bosni i Hercegovini. Znate gdje ti lijekovi idu? U Srbiju oni ih prihvataju. U Crnu Goru oni ih prihvataju. Bez problema. Naše klinike, naši ljekari nemaju mogućnost da ulaze u studije novih inovativnih lijekova. To se mora promijeniti kako znamo i umijemo.